Zalamu kupulum lakina thivekemi za atukapule kuvechaga ya bol ya atsahipa ko pimunje ikemu bol na bya yuye kithimi kupulum go ningu la phe ena panang ye akmo ki la phe pyu bol go mtsumshei Old Testament la na kyuye pe pankela bol na sapho go tishi apostol mies la go ye pe bani Atroshi ampial ho skim thani ena nong kije na Bible study hipo jankena ampiu al ho plena ga alaushi nong khla ena nong kibola kmat peni ishining topic ihona akoto bani kithimi ye khile hi anje pyu chato hipo sho kasajen shani video la kushoshim la tongne ni khone kyula na piven shani ikemu nong khwala na abe hui zikyu agaya momu inji ke pa agaya heli hi WhatsApp number la WhatsApp shilani momu email IDs bebani kite ongna hilena mail shilani tim kutom ne shi kumsi chini ena tim khame shi kutsi chini kithimi ya kunokona pulpuzna thivekela banange thivekemi za bana saho azkapule kuvechini ena kunokona pulmokela achine bana saho thivekemi za itulchini ena amizulo lovechini bikumsichini ena tishi kutsi kyo shichini ikemu ningu jo yeslana kyu pipi pankela ningu jo yes ena kujo yesla jinlo botubo gini zinlane shipilnani dilena ampiu alhuna ayego mkopesna timila kilhoe ena pana pawngi bela akhupu thu sheszi ena timhuye akhu ayul ho shive ko ampiu alhuna tim hosikela tilehi paye kwa la pakta kyu timela ki kabesna timpilasi beba moe ikemu timlaki ye ayegam khwe ena ampiu alhu thu khabus ani itaganing na botu boku thu chawtokla pyana baye ishi pilnani kyogangu noye ayega umku ena ayega umkula idionya go timlakina thivekela baye ayega umkula idionya kyogangu ayega umku kabesna timlosu pe panje ningna ye sapi toku pungla pyana baye ishi pilnani ye khmino panang ye thivenan jepi itiani ikemu kithimi kyumu itiamwe panang ye asakho kutau kahage ningu kha kemye thivenan jepi thijini kemu thivekemi ku mumthai timko tom ne shi pulchine kithimi ye tim akhmina kyu shan kele thane ningla kyum lai thanjela ti thane bi bichine ena tishikum sijine ikemu ujo yeslana be kithimi la khiye timna ku shan kela ningla kyu shan kela ti ba ko vihula ku mumthawai itaga ningna ye chapi to ku zola pyana baye shipilani banongu ki kimye banong no yumti jeju banong no la age kumtho gumzu banong wala na thivechini banong ye ayaga hibo lo kyu shangeno khilemu tipo lo chosul moye ki thimila ki ye banong nam thi jeju banong na kimye jeju dipako gumzu kahawai banong wala thivai ena khmina kyu shangela ningna kyu shangela hipako la chosu jemwe Kristan ma kichuna movie film jupuzna tili ahong na dishi khamgole khoi kichini momo ahong na dishi khami kumla ka thala ga chosu chine pyudning na dishi tulchine ikemu die tim namla kyutge die tim ka kumsige ikemu kujo yesla ninge khilemu dishi pimla kithimi ye khilemu khami kumla ka thala chosu chimoy ena panang yikumum thabi kujo yesla na mtsakhe ninglaw ka tqbe bani Teslan mi atogo bidi chagato alho fuko kganari eno kunga kdao no ampiu ampina ignani eno Christo pulcheno thivekemi ko pa khapthunani hile hining na Teslan mi atogo bidila chagapung chagato chagatna tishi phikina ba yatil him tsakhe bebani kithimi ye khmzuna atsukapule kunjemoy momo khmye kithim zuna atsukapule kunjemoy ikemu ko yisukstana akini kerekela kungum na afko krakela tile hi thivekemi bana kumo kela na khapthu puzna
ena khmiya ane ti ku khamlana kiliwe puzna ku khmi ena ki timi tishi ku kha puzna ningum ti ku khungasla na jisu ksa sa su kushene be dongna dim khwala na ovila opoza ye momu no bolo me atsuka pula tishi ngwange bana ba ye bulge vilo gyong ku jo yesla nam tsakhining law ko tge be bani jisu ksta akinu ikirekelo likina ki timi khaptunani ena ningum zatishi atsuka pula ikunani bi tsakhay ku jo yesla na bi be bani 구tom 내시 비시니 에나 닝나 줄라시니 기팀 가우디시 디시 야게 기팀 가우디시니 길라체스 야게 모마 잘라 끝에 가우 기팀 가우에 아킬레이디 야게 진게비 닝나 팀나 디시 급자교고 줄지니 이게 무닝예 디바고 불게부 뭐에 그 원우 조예스로나 디바고 사푸규 라치무가해 닝나 achine 저것도 고 시글라킬라 피자나 바야 이시필라니 kithimi gongo sasa ksta chekemi launa akakamsu lunje ukevilo ene daga zakini uchaga tache chala khena chagini panako pelo kithimi putsa pekevilo timi khuna aphikum khubu hipako shijingero ambiunongul hoye tipako mitichini ambiwal hoye Old Testament momu Israel mong na Bible lakiye ena new ti khali gong na Bible laki jukme ikemo ampiu kjo yeslana be ampiu pa ye kili chemo be ampiu alhu ye kili chemo be dongna kyu ovekula kyu ye be bankela ishiptola ningong na be bane ning ti khali kili ke to ye ampiu alhu ye kili chemo ikemo pa cha ya apipe ena pa cha ye kili chemo be ike jongna ovekula ampiu alhu na kunoko na kithim gausa se kupsa gela ko jumthi jagaya ishitola ningna kithim gausa se kupsa jagaya ning jumthi nane ike dongna ena dibako ya ampiu alhogizla apikum kboe dongna ning kithim gauye ange momu kithim gauna kupsa gyu chulange momu dishi bi ning kumsmonlo koala na dishi byaga na baya ujo yes hibako pesna panang shikalo panang katulo tga saitanna ning bishkhnya ya dishi 기팀 하우시 예게지네베 닝나 이따가 얘기 기티 아도 저게 저렇다 피잖아 바예시 필라니 소레 티베 교가 거나 암뷰플로 시모에 바나 암뷰자 그츠 heb데게 에나 바나 암뷰 예자 heb데기 히보 예구자 바나 암뷰사스 그사게 부즈 그 티베겜고 공우사스 그사 쿠노코나 기팀 하우사스 그사 진게라 dimdibako ya ampiu alhu gizla bimva ningna atsaka pula ikwaya tilehi ninge soul sasukushen monane soul ya ampiu alhu na telin nuve kyu timlake ampiu alhu na kishenve kem timlake Israel mugula pana akakau atu shipebani ikemu pana ampiu alhu hebde pana ampiu alhu zawol mupuzna baye kithim gausa sakasa kyongna baye ampiu alhu gizla bimve puzna baye paki bimlana tishitiwe tiongna ningo aung sasakasa chekemi lau umanlo momu kithimye tishi ning busa chinge momu nye kithim sta chulange bi tishi kumsmonlo ning na tishi kumsa ya ena ning na tilau how ona baye ning ya ampiu alhu gizla bimyaw ba ena ampiu alhu gizla akhani shaw ba job yasa zuni dokulane shi epepani khangusna jumgoi haweke toi thivekemi khilemu ilege jamoe banang khilemu panakila idegmae banno achikyu alo panakumsna khawenya vegyute timko tonga atala ko thikau ki tim gauye akile idege chinebi dishi bichine ena dishi kumsijine ikemu ujo yeslana be thivekemi khilemu panakila idegmae ena panango chikyu atipo banang ye kumsna venyaibe ya tsala laki kin khamomu kitim gawe de nan je kitim gawe ning butsanan je kitim gawe na kyu shan je le tan je bi kumsmon lo ikemu go tim lakina tivekela kujo yeslana bi ba gyute kitim lakina tivekela ba ya ayagum khu ha ilhova ena ba yaku mtawa nikum la ko thalaga mu chosu jmoe na kyu shan je la ti ba ko kumts mtai johan
bungo ko ta che na ku to ku hipo pikyu lo aki chkhike vilo kyo ngu akumo ki lono kithimi kum tsuno pasta chilun kyo lo kichini dipa ko na panang kumo ki lona ipegnani akivi mlapa kem ko ye akhupulo khupthul venani ena alhoksa mlapa kem ye gak tha muna khupthunani yongna kapulum ko ye thivekam cha pana sa hoi thulmlanani ena akhnyam go thivekam cha panang kha sa hoi thulmonani ikemu ko ampu yisukstana yagekela tili hino ampu yisukstana kapulum mongna pana sa hosagatnani ena pul chamokemi moma akhnyam mongna pana sa hotnani Johan mku chagat nlane shipilani jisno livilapi isase ki phemla ke vilo kiu rangu niye apulau ide kumphe zalamu kupulum na thivekam ta ataka ple ku ve chagaya jisaksa ye hipo zat monje ikemu jisaksa na khaythuve ke tu tgakhani ko merina jisaksa sa kushokela jisaksa na merivila be niye ipukile kumpike ongna ne ipusa sa kushol pike ongna Jongna isasa ki phemla ke vilo bi jisaksa na livila be tipo khiye thivekemi ye atsukapla ikumphe itaga hipo mtsukhainina apostolum yaslai thulani Paul na yekyu apostolmi kini shagak thulani shipilani kyogongu David ye kungala ikuke kumwe hipo khakye kithimi re akmo kilo api Zalamu kupulum lakina thivekam ta atukapule kuve chagaya Paul ya atsahipa ko pimonje ikemu Paul na bya kye kithimi kupulum go ningula phe ena panang ye akmo ki lai phe pyu Paul ga mtsakhi Old Testament lana kyu pe pan kela Paul na sapho ga tishi apostol mies la ga pe bani ene ta ga ning na biaks lakhi 진라 피제나 바ye 유한금 zakhainin laushi yepebani yulo baye khangkes shojini dimikam tsna ba itulnani ba khokhe bithiveke mire dipo khiye kunokona yisuksta bithivekela dimdipa ko yisukstana akini wikekela yisukste itulnani be dipo khiye achine mire bana jume itulbe momo achine mo amizulo lompe ikemu Banak mo kilape, Jongna kupulum go, Christian go, ningu dimna piche cupul moinulo. Kithimi gawanke, kithimi sasa kastalanke, kihipako kums, asa atum lache gemlau natishi, yagakuke. Ikemu ning Bible, ning Christian shiva jongna, ning abasana piche cutipako pulmoinulo. Ikemu ning Bible Christian jongna Bible shojuku pizna Bible lana kyu yepepankela Bible lana kyu pipepankela tipo likhi pulunlo Christian ye history pul chmoe Christian ye abasna pepnese ya gave kyu tipo ko pul chmoe ikemu Christian ye Bible ena Bible likhi pul chine jongna ning Bible lana kyu yepepankela hipako pulunlo hipako papenlo ena kithimi anke kithimi gawanke kithimi azala kthati khawya gananke Timye kupulum ya tsaka pule kubake momu akhnyam ya mizule lovake tipako pulmon no ikemu ning uchoyesla na kiwi pepankela ena ning kyu philvakela hipako pulun no ampial hople na ga nikum tsak khala kamas beni